Rĩrĩ matuko ma gĩthurano kĩnene marakuhĩrĩria, ateti marĩ ihenyainĩ rĩa gũbanga nyũmba ciao. Watho wa ciama cia ũteti gwĩkĩrwo kĩrore nĩ President Uhuru Kenyatta, ateti maroria acuki mĩtĩ mahande mĩrũgamo yao kũrĩ tene. Watu wote wale wanagombania viti, tafadhalini tufanye siasa ya amani. Kila mtu atafute kura zake, kila mtu aitishe kura zake, na sisi watu wa Azimio tuitishie baba kura zake. Ile sheria tulipitisha juzi bungeni, Political Parties Amendment Bill, hakutakuwa na nomination tena itakayofanyika katika hii nchi ambayo wananchi wote wanachangia. Itakuwa wewe kama umerejista kwa chama ya ODM, unaenda kumchagua yule ambayo ako kwa chama ya ODM. Kama umerejista kwa chama ya UDA, kama umerejista kwa chama ya ANC, kama umerejista kwa chama ya Ford Kenya, wewe utaenda kuchagua wale viongozi wanatafuta viti kwa Ford Kenya. Mũmbunge wa Kajiado ya gatagati Elijah Memusi augĩte ikinya rĩa mbere rĩa kweheria atongoria arĩa oru matũũra-inĩ na njĩra ya gũkaneyumĩria gũcuka mĩtĩ na kwaga kũiyũkia kura nĩ njĩra ĩmwe ya kũneana bũrũri moko-inĩ ma tũrĩa nĩme. Nataka niombe aspirants wote tuwe na umoja, tuangalie ile kiti ya juu sababu ndio muhimu zaidi. Na vijana, msikubali kutumika vibaya wakati huu wa uchaguzi. Msikubali mtu yeyote akuja awatumie vibaya. Kwa chama yetu ya Azimio, sisi tunasema tunataka fairness kwa hii chama. Wakate kura. Maana kura na mahali pa kukata kura ndio wanapata sauti yao. Wakikata kura wataweza kuongea katika ballot. They will have an opportunity to speak to the people or to speak to choose the right leaders for them. Ahũranĩri a iturwa ngurani Kajiado matatarithĩtie bata wa ũtheri hĩndĩ ya ithurano cia wamũrani kĩama-inĩ kĩa ODM rĩrorete gũtabanio, makiuga mũingĩ ũheo wĩyathi wa gwĩtuĩra matua matagũkungĩrio wara. I would request the relevant authorities in the party preliminaries to kindly consider fairness, inclusivity, and also to give opportunities to all aspirants. Let the people speak, let the ballot speak. Meharĩria maya magĩkinyanagĩrio, andũ ethĩ nĩ marorio matuĩke bũrũri ya kũiga thayũ na gwĩthema kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti kĩmera-inĩ gĩkĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene.